Ikiganiro cy'umwana na papa. Papa, kuki mu nzu hasigaye hakonje cyane bitandukanye n'uko byahoze? Mwana wa, Uburusiya bwateye Ukraine. None se papa, ibyo bifite aho bihurira n'ubukonje mu mazu? Yego cyane kuko twakiriye Uburusiya ibihano, twahagaritse amasoko yabo ya gaze mu bihugu byacu. None se papa kuki mwafashe icyemezo nk'icyo? Twumvaga nta kabuza ko ibi bihano byagombaga gushyira hasi ubukungu bwabo, kuko ibihugu byinshi hano ku mugabane w'Uburayi bikoresha gaze y'Abarusiya. Papa, inshuti yanjye yo kuri interinete ituye mu Burusiya yambwiye ko nubwo turi mu bihe bikonje ariko inzu zabo zo zitajya zikonja. Yego niko kuri kuko gaze zirakoreshwa imbere mu Burusiya. Ikibazo kiri hano mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Igitondo cyiza, gicamunsi n'umugoroba mwiza kuba twumva kuri izi ngengabihe. Nitwa Semugeshi Bayingana. Bahaye ikaze kuri izi paje z'amakuru ku mutekano, politiki na diplomasi mpuzamahanga. Dutangira ikiganiro gito hagati y'umwana na se. Ni ibibazo nk'ibi byibazwa na benshi ku mugabane w'Uburayi nyuma y'uko gaze y'Uburusiya amasezerano Ukraine yashyizeho akadomo. Ni amasezerano y'imyaka 5 yemereraga ibigo by'Uburusiya rutura bicukura, bitunganya ndetse binacuruza gaze hirya no hino mu Burayi kwifashisha inzira yo ku butaka muri Ukraine, inzira yambukiranya muri Hongria, Slovakia, ikomeza mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Amakuru akomeye aturuka muri kiriya gice agaragaza ko ibimenyetso ndetse n'ingaruka z'ibyemezo by'abanyaburayi nta kabuza biri kwigaragaza mu bihe nk'ibi by'ubukonje, ndetse ibiciro nabyo bikomeje gutumbagira. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika birategeka Uburayi kugura gaze batunganyije ndetse banagura n'ibihugu Uburusiya buba bwabigurishije. Birumvikana ko iyi gaze izi igiciro kiri hejuru. Perezida wa Syria Bashar al-Assad, amakuru dufite nuko mu minsi ishize yagerageje kwicwa ariko Imana igakinga ukuboko. Igitangazamakuru The Sun cyemeza ko gifite amakuru y'ubutasi agaragaza ko wahoze ari perezida wa Syria Bashar al-Assad wahiritswe mu ijoro rya tariki 7 ya 8 z'Ukuboza cyangwa se ukwa 12 2024 yagerageje kwicirwa mu nyubako ye y'ikitabashwa iri rwagati Moscow mu Burusiya. Kuva ubutegetsi bwa perezida Bashar al-Assad bwahirikwa muri Syria, perezida Vladimir Putin, inshuti ye magara, ikaba kandi n'umusangirangendo muri politike, yahise amuha ubuhungiro mu Burusiya. Bashar al-Assad yahiritswe n'urukurirane rw'imitwe myinshi itwara gisirikare bishyira akadomo n'iherezo ku binyecumi 2 ayoboye Syria, ndetse binashyira akadomo n'iherezo ku binyecumi 6 umuryango wa Bashar wamaze uyoboye igihugu cya Syria. Ibibazo nk'ibi by'ubwicanyi bwa hato na hato buri kumutegurirwa, ndetse n'andi makuru avuga ibijyanye n'itandukana ry'umugore we Asma al-Assad ni kimwe mu bikomeje kwiharira paje z'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nk'uko igitangazamakuru The Sun kibitangaza, Bashar al-Assad bivugwa ko ku munsi w'icyumweru dusoje cyangwa se icyumweru twasize inyuma mu matariki ya 30 ndetse na 31 aribwo yumvishe atameze neza. Ahamagaza abaganga be bihariye ngo baze barebe ibibazo afite nyuma yo kugira ibibazo mu rwunganizi rw'igogora ndetse n'ibibazo mu bijyanye n'imihumekere. Perezida wa Syria wahoze ari perezida wa Syria Bashar al-Assad mu mafunguro yaramaze gufata harimo ibinyabutabire bigenda bigafunga inzira z'ubuhumekero, wabikoreje cyangwa se wabihawe agapfa gake gake abura umwuka. Ntigeze atangazwa ubwoko bw'uburozi perezida wahoze ari perezida wa Syria Bashar al-Assad yari yahawe, ariko birazwi neza ko akomeje kugerwa amajanja imbere mu gihugu. Yabaye ruvumwa, yabaye sekibi, ndetse aba umwanzi w'abaturage ku rugero rw'uko abafitanye isano bose n'iyi famiye ya Bashar, cyangwa se abakomoka mu muryango wa Bashar bose bagiye bahigwa hatitawe kuri position, imyanya cyangwa se uburemere bw'inshingano bahoranye cyangwa se bari bafite. Hishwe benshi mu bagize famiye ya Bashar, bigaragaza icyo twakwita uburemere bw'umujinya n'uburakari abaturage bo muri Syria bamufitiye. N'ahari rero ngakomeje kugerwa amajanja. Uburusiya bwamuhunganye n'ubundi ku munsi nyirizina ubutegetsi bwe bwagwaga bw'imitwe irimo HTS ya Al-Jolani yafataga Damascus, umurwa mukuru wa Syria.
yahunze umurwa mukuru wose utarajya mu maboko y'izi nyeshyamba, ariko kandi yarabibonaga ko yari amaze gusakirwa kandi amazi asa nk'aho yamaze kurenga inkombe. Nta yandi mahitamo Perezida Bashar al-Assad yari afite. Inshuti ze zamubaye hafi guhera 2005, ndavuga Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin bwahise buhitamo guhungisha uwahoze ari perezida wa Syria Bashar al-Assad ajyanwa rwagati Moscow, ariko bivugwa ko babanje kuca ku kigo cya gisirikare cy'Uburusiya kiri muri Syria mu gace k'intara ya Kartsia. Ni ikigo cyitwa Al Khamenei Air Base gikoreshwa n'igisirikare kirwanira mu kirere cy'Uburusiya. Ibijyanye no kugerageza kwica perezida Bashar al-Assad si ubwa mbere binuganizwa, ariko n'ubwa mbere noneho inyandiko nk'izi zishyizwe ku bitangazamakuru bisanzwe bizwiho gutara ndetse no gushyira hanze inkuru z'ukuri. Kuva tariki 8 z'ukwezi kwa 12, ubutegetsi bwa Syria burayoborwa n'inyeshyamba za HTS zirangajwe imbere na Mohammed al-Jolani. Uyu Leta Zunze Ubumwe za Amerika munsi y'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden barifuza gukura umutwe we ndetse nawe ku rutonde rw'abahigwa n'inzego nkuru z'umutekano mu isi, habe polisi mpuzamahanga Interpol ndetse n'urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukorera hanze y'igihugu CIA, Central Intelligence Agency. Bivuga ko abo bategetsi n'iyi mitwe yose iri muri Syria n'ubundi yatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta kabuza kumukuriraho ibijyanye n'ibihano Mohammed al-Jolani biri rwose ngo nawe biteze gutungura. Mu gihe tukivuga kuri Perezida Bashar al-Assad, haravuga inkuru z'uko umugore we w'umwongerezakazi Madame Asma al-Assad amaze igihe kitari gito yifuza kwisubirira iwabo ku ivuko mu bwami bw'Abongereza, cyane ko aho bari mu buhungiro ngo atishimiye imimerere ndetse n'imibereho afite. Kugeza ubu nguko igitangazamakuru The Sun kibitangaza nuko Madame Asma al-Assad ikibazo cyonyine afite ari ibijyanye nuko pasiporo ye yarangiye, ndetse kandi pasiporo nk'izi z'abadiplomate kongera kuzongeresha, ahanini binagaragara ko hari ibibazo politike basanzwe bafite ntibikunze kubaho, kuko haba hageragezwa kurinda ubuzima bwabo. Igihugu cy'Uburusiya bigaragara ko yaba amahitamo meza yo kurinda Assad, perezida ndetse n'umuryango urimo abana babo 3 ndetse na Madame Asma al-Assad, ariko umaze igihe agaragaza ibyifuzo by'uko yifuza gukata akisubirira iwabo mu bwami bw'Abongereza. Igihugu cya Israel gikomeje kurasa bikomeye mu murwa mukuru wa Syria Damascus, by'umwihariko mu gice cy'uburengerazuba bw'uyu mujyi. Israel yafashe iya mbere yibasira ndetse inagenda irasa bikomeye ku bice n'imijyi ikomeye muri Syria. Nyuma yo gufata kandi bakaniyongeza umusozi wa Helmon, Israel yagiye ikora ibishoboka byose ndetse igenda inashyira imbaraga zayo zose mu bikorwa byo kurasa ibigo byose bya gisirikare byahoze byifashishwa cyangwa se bikoreshwa n'igisirikare cya Syria. Ibi byose byakozwe muri gahunda yo kwirinda ko ibikoresho nk'ibi bya gisirikare birimo misile, amadrones ndetse n'ibindi bisasu biremereye n'imodoka z'intambara ngo byagwa mu mitwe yitwara gisirikare yogoje Syria yose muri rusange. Ibi byakozwe kandi muri gahunda za Israel, bimwe bavuga ko ari gahunda yayisanganywe mu cyiswe conquering mindset, aho Israel ikeneye kugarukana ibice ahoranye nk'uko byari biri imbere ya Yesu Kristo mu bizwi nka BC cyangwa se before Christ ku bamwemera ndetse n'abize ibijyanye n'amateka. Na nyuma yaho gato Israel irifuza ko ibice byayo byagendaga bikagarukira muri kino gice cya Damascus y'uburengerazuba, bigafata ibice birimo agace ka Palestine yose y'ubu, bice byito bya muri Liban ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hose muri kino gice cy'uburasirazuba bwa hagati. Nakabuza barifuza kugarukana biriya bice. Harakibazwa icyo Israel iri kumara muri Syria, no mu gihe kandi bigaragara ko ubutegetsi bwa Bashar bwarangiye, ndetse al-Jolani, uyu Mohammed al-Jolani ukuriye umutwe witwa HTS, nawe yaramaze kugenda agaragaza cyane ko hari gahunda yimbitse kandi idasanzwe ikomeje guhuriza hamwe mu kugira ngo hashakishwe amahoro arambye muri kiriya gice. Ibibazo birushaho kuba bibi, ibibazo birushaho kugenda biremera, mu gihe kandi n'ubundi intambara nazo zikomeje muri kiriya gice. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe kuba zarigabanyije igihugu cya Syria bahereye ku birombe n'ibice bikungahaye cyane ku birombe bya petrol, gas ndetse na zahabu. Nk'ibisanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje guteza umwiryane ukomeye mu bihugu byo mu Burayi. Na kabuza aya niyo mahitamo meza yo gukomeza kugerageza ndetse no kwerekana icyo bagambiriye ndetse n'ibyifuzo byabo muri iyi nzira navuga ko itoroshye kandi idasanzwe. Ni inzira iganisha ku kuri guhambaye n'ibikorwa bya gisirikare byo kugabagabana Syria. Turkiya, Perezida Recep Tayyip Erdogan
aravuga ko bagenzura igice kinini cya Syria. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umudemokrate Joe Biden nawe nuko bigaragara, ndetse n'ubutegetsi bwa Minisitiri w'intebe wa Israel Nisa Benjamin Netanyahu, umwe mu bagabo b'inkoramaraso nk'uko akunze gusobanurwa muri politike mpuzamahanga. Ndabashimiye, ndi Semugeshi Bayingana, nimeza gusesenguzi. Niba wishimiye ibiganiro byacu kore subscribe.